Kemiding sikat RM2 beli anang indah beli bibe Uli beli mimit ari kebun sawit. datai tamu Bintulu Cerita ayah si iyo ke ngempu penamu. nyual kemiding laku Batamu Bintulu. nyual kemiding batamu Bintulu urang mansame datu cuma lu anda nyangka duit penuh beribu si iyo besarnya runda uli ditemu Nyawal kemiding batamu Bintulu. Urang mansa medatu cuma lu. Indah nyangka duit penuh beribu. Si iyo besarnya ruenda uli ditemu. pagi-pagi nurun dari kebun sawit depan motor kapcai jalai berluit nyual kemiding nadai ngemai dompet urang enda nemu sapa si iyo sawit sawit yang mayu hukai cerita murah pemisi ya sampai berjuta tanya milih hidup biasa aja ngiga penyayau ari indu darah tahu ka janda Ia nyimpan semua rahasia. Ukai nipu semi nangiga. Sapadatai andang ira rotanya me ayah si iyo nyaru agi ngiga. Indu darah tahu ka janda. Kemiding RM2 si iyo nyaru nobody knows it Enda meda duit, enda milih darah tahu ka janda. Penyayau titu cinya digiga iya. ngawal kemiding batamu Bintulu urang mansame datu munanadu anang ngira dete mati kangiga sulu laban balas si iyo mayu nyaru diatu mayu datai nawarega murah mimit ulika ayah ya ketahuan data perasa tajak urang medaya nadai penyadi tang urang datai meli berganti-ganti ayah si iyo tuh cuma manis hati steady endang ngira merinsa tahu kakaya penyayaunya dipilih iya Pemuas rahasia iya ditemu sidang. Pansut bah berita TBS semua indunya sang. Rugi edan lala. penyual kemiding anang anda percaya tahu kai sawit satu Sarawak ayah si iyonya Kemiding